byashokereye hariya muri Minembwe bituruka ahantu henshi cyane ku buryo guhera ahangaha mu misozi ya Mutunda wikira mu Karingi mu Bagorora, mu misozi ya Mutunda ujabukira kwa Pasteur Mashamba ariho mu Karingi ko hepfo, mu misozi hariya hafi kuri Rwiko, hajabuka aha mu ndegu ya gatatu mu Bidegu, imisozi ya Karongi yo hakurya aherekeye mu Rubemba umanukanye Gasobwe na Nyamabuguma, ugatambuka ukaja muri Mukoko hatungana hariya kwa Rutaganda, ukazamuka hakurya ahamanuka ahitwa kwa Shamamba na za Wimiko, ugatambuka ukarenga hakurya nanone aho bita inzira ziva za Bishuku zimanuka zigana ahantu bita muri Nyakidegu, n'inzira nanone zimanuka zerekeza kuri Muriza. Aho hantu hose turababwira yuko ibitero byari byamennye, niko nje mbyita, birasesekara ini musozi. Ariko icyahabaye ejo nuko no mu majwi dufite ya Rugabo atanga amakuru, izo ni inkuru dukesha n'ibindi binyamakuru byabashije no kumubona bikamuvugisha. Igitondo cyiza kuri mwese mukurikiye The King TV, mwe mudahwema gukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu. Tubifurije igitondo cyiza, tariki 21 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Iki ni igitondo kandi tugiye kubabwira amakuru y'uko akarere karamutse. Sindi njyenyine kandi ndi kumwe n'umunyamakuru mugenzi wacu Mzee Swing. Reka muhereze ikaze turangiza tubagezaho amakuru twabateguriye kuri uno munsi. Ku murongo wa telefone rero yahageze, reka tuganira tubwiye amakuru y'uko akarere karamutse. Mwaramutse bwana munyamakuru? Yego mwaramutse. Mubyutse neza aho ngaho iwanyu? Tarabyutse kabisa, aribi. Imana ishimwe cyane. Yego. Ndashaka ko duhera inkuru zacu mu misozi miremire y'Umurenge. Mbere yuko twinjira mu makuru yandi waduteguriye, hari inkuru nshaka kugira ngo nkubazeho. Hari inkuru iri gusirikira mu banyamakuru bo muri Kongo nyine ba leta bavuga yuko ngo mu kanya gato iyo nkuru ku munsi w'ejo ku mugoroba ngira ngo nibwo numvishije Majoro Rugabo abivugaho, avuga yuko ngo hari abanyamakuru bari kuvuga yuko Kamasa ashobora kuba yitabye Imana, ndetse abinyomoza cyane yivuye inyuma avuga yuko ahari kandi ari ku rugamba. Iyo nkuru wayumvishije gute wowe? Iyi nkuru mbere jewe yuko nja gusaba n'amakuru aho nyasaba ku masoko atuvomerera inkuru duhereza abantu haba muri plane. N'uyu munsi nashakishije umuntu wanje sinamubona, bituma bwije nyine ku munsi w'ejo ntabonye inkuru zaho. No mu nkuru zacu twakoze narabisobanuye. Yego. Gupfa si igitangaza, ni ibisanzwe. Igitangaza nuko umuntu atapfa, ariko gupfa ni ibisanzwe. Kandi ikintu abantu bakomeza kugenda bavuga bakagisimbagiza cyane, bakagihereza imburo uko kitari. Yego. Nje singifatira umwanya wo kukivuga. Kamasa ntabwo aruta Lieutenant General twakoze isabukuru yo kwizihiza umunsi we wo kuzuza umwaka arangije makanika. Aho inyuma yo kuba atamuruse ntaruta n'undi uwo ari we wese. Erega urupfu ruhishwa si ruriya. Urupfu rw'intwari ruravugwa, kandi intwari igwe ku rugamba aba afite ishema ry'uko nyine yarari ku rugamba, aba afite ishema ry'uko umurimo yakoraga
ntabwo intwari nta handi zigwa ku rugamba, haba n'izo muri kirisitu. Ndanumva abantu benshi bakunze kuvuga ngo naka ngo yarahangutse, ngo naka ngo byageze gutya na gutya. Oya, ntako biza bigenda ku muntu uwo ari we wese. Umuntu aguye mu mirimo yiwe, burya umuntu abasa n'imirimo yiwe. Umupentre bariya batera amarangi ku mazu, usanga asa n'amarangi aya asiga ku mazu. Aho umuhinzi usanga yakwiye uburimiro, abasa n'imirimo yiwe. Umwarimu asa n'ingwa kuko aba yazisiga ziri ku maboko hayandika. Ni gute umurwanya atosa n'icarimo? None nkubwire ko mu gisirikare mbere yuko ugiye uhaguruka kukijamo, usinyira imikino ibiri iba mu gisirikare, no gusinyira kuba warwana ukica cyangwa kuba warwanwa ugapfa. Kubera iki bohisha urupfu rwa Kamasa? Arahari, nta nicyo yabaye zigwa. Na bamwe mu bakinga bari aho ngaho ntirirwa mvuga, bariyizi mu bukinga bwabo. Yego. Urakoze cyane. None kandi twifuza ko watubwira uko akarere karamutse bimeze bite muri kino gitondo cyo no munsi. Tuvuga ibyiriwe kuko kuri aya masaha tuba tutarageza bwa kubona inkuru nyinshi cyane, ariko ejo twakoze inkuru tubwira abantu ibyo ibitero byari bya shokereye hariya muri Minembwe, bituruka ahantu henshi cyane, ku buryo guhera ahangaha mu misozi ya Mutunda wikira mu Karingi mu Bagorora, mu misozi ya Mutunda ujabukira kwa Pasteur Mashamba, ariho mu Karingi ko hepfo, mu misozi hariya hafi kuri Rwiko, hajabuka aha mu ndegu ya gatatu mu Bidegu, imisozi ya Karongi yo hakurya aherekeye mu Rubemba umanukanye Gasobwe na Nyamabuguma, ugatambuka ukaja muri Mukoko hatungana hariya kwa Rutaganda, ukazamuka hakurya ahamanuka ahitwa kwa Shamamba, na za Wimiko, ugatambuka ukarenga hakurya nanone aho bita inzira ziva za Bishuku zimanuka zigana ahantu bita muri Nyakidegu, n'inzira nanone zimanuka zerekeza kuri Muriza. Aho hantu hose turababwira yuko ibitero byari byamennye, niko nje mbyita, birasesekara ini musozi. Ariko icyahabaye ejo nuko no mu majwi dufite ya Rugabo atanga amakuru, izo ni inkuru dukesha n'ibindi binyamakuru byabashije no kumubona bikamuvugisha, yavuze yuko drone zonyine izabashe gupfa ku munsi w'ejo zirarenga 30. Ubundi abantu bose bo muri biriya bice, nk'uko twari twanabibabwiye, abari mu gice cya Karongi batunganye hejuru iyo kuri Karongi hariya kwa Kibinda Ntego, abo ngabo barakubiswe ndetse bageza aho basa n'abazingiwe, ku buryo kuhizingura aho babazingazingiye bizaba puteshere mugani w'Abafaransa, bizabagora kabisa, kugeza ko nienda muri iri joro bitabakundiye kugira ngo basubira bahamene mu rugo bari bakubiwemo, hariya hajaza Gahira. Ubundi abantu bari baherereye hariya muri Mutunda nibo bakubitiwe mu Karingi, bakubitwa bitse ku misozi hasi bashaka ukuntu bambuka Rwiko. Byaje kugera ku mugoroba kuko n'ubundi mu nkuru zacu z'ejo twatanze twari twababwiye yuko ibingibi tubabwira ko gushya mu gitondo, tubabwira kuko hari hakiri n'amasaha yo kuba haba impinduka. Gusa icyo nkubwira bwana munyamakuru nuko mu mugoroba ushira mu bice bya Sizeri, nabo bonyine ubwabo hari amajwi dufite y'abari ko baraswa, baravuze ngo inkubira bakubise, abari muri Bicumbi ngo inkubira bakubise, abari mu Bishonda ngo inkubira bakubise, abari hakurya mu Bitabo, n'udusozi twose tubangikanye niyo
abantu baja gutubura inkuru. Je n'ahantu nabaye nzi nabaye nkora imirimo ndasera nongera kuhaba mparagiriye, ndahazi nzi n'akambu, nzi n'ahari agashitsi n'igiti cyameze nyuma ndakizi n'ikihasanzwe ndakizi. Ni hafi cyane ku buryo abari ko babarasa ni nabo babatwikiye imbunda, bari bensitaye intwaro zabo hejuru ku karango ko kwa Rusakindi, n'imbere bukeya ahaja kwa Andre mu musaza waba bita Rwengingo no kuri Ruhinamavi. Nizo zaraye zitwitse iyo misozi yose, kuko bakoraga pinonaje ahantu bareba icyo bensitaye cyose bagishiraho kigakubitwa n'inkuba. Bwana munyamakuru, cyo ngubwira nuko kugeza mu munsi uyu munsi nako utira n'abari uhera muri uyu munsi kuzageza ku munsi uri ngaho, hazaba hari ibindi bihindutse binyuranye n'ibyo bibwiraga batekerezaga. Ibo bari bazi ko batumye mabura kindi, batazi ko ari buze gusanga kindi yamwiteguye, nicyo batekerezaga. Ariko icyo ngubwira icyo ngicyo nuko baraye bahakubitiwe no kuri zero, ntabwo bayiraraho. Ni nka burya kandi bwa mbere icyo ngubwiye cyo bararara bayitambutse, kuko ibyo bahuye nabyo byababereye agahomera mu. Okay, urakoze cyane. Nanone kandi ntabwo twareka kubwira ku makuru, ntabwo twareka kubwira abadukurikiye amakuru yo mu Mushasha. Kuri iyo nkuru wari uvuze, hari amakuru yatugezeho ku munsi w'ejo ku mugoroba avuga yuko Remera, Gatobwe, Murenge ndetse na moyo ya plateau yose hose ngo bakubise umwanzi arahunga cyane. Iho hari inkuru yaho waba uzi muri kino gitondo? Inkuru mperuka ni izejo, bundi izejo nta nkuru nabashije kubona, kuko umuntu wanje yagize ikibazo. Gusa amakuru namenye nuko ejo bundi bari bivye inka nini z'umuvukanyi wanje, bamwiba inka zigera kuri 56, inka 57 hatoroka inka 8, hasigaye inka 49. Nazo bari bakiri mu nkuru yazo bazikurikirana, kuko zari zajanye abana b'abaturanyi, barazijana baraziroza ku ruhande rwa Duyi. Ariko ikizwi neza nuko ise ni umuturanyi waho hafi, kandi nawe ahafite amatungo, afite inka zitari nke nyinshi cyane. Umugabo babarira mu nka ziri ku gihumbi, ariko birangira abana biwe kubera ideology n'ingengabitekerezo babahaye, bagenda bagashika bagakora ibyo bumva bashaka kugira ngo basubize Abatutsi inyuma, kandi byabo bihari. Umbwire nk'umuntu cyangwa utekereze nawe nk'umuntu bafite ize nka ziri ku gihumbi, ariko bikarangira zidashitse 100, wenda zishobora no kumutera ibibazo byo kunyagwa na za zindi zose. Ariko mu nkuru z'ejo bundi twari dufite nuko ukuye kurya twari ko tubabwira yuko ngira ngo n'utugara tugenda tubabwira ngo ntibakaze bavuga inkuru uko zimeze, bakaziformate, bagakora se contraire se cyangwa bagakora version y'amakuru ikiri ukuri bakakigira ikinyoma akaba ari cyo bita ukuri. Kandi bene abo Bibiliya zivuga ngo bazabona ishyano, abita ikizi kibi bakacita icyiza. N'ubundi n'ukwishuka birangira n'ubundi ukuri kugaragaye. Ariko abari hare muri Gatobwe barakubiswe, bari kure cyane, kandi bari hafi ya Uvira n'ubu nawe Uvira irugarijwe. Gusa ikiburaho ni ikintu gitoya, biribona byugarije. Hari n'ibindi bishobora kuzaba imbarutso. Bwana munyamakuru, si ngombwa ko ibivugwa byose ibizwi byose bivugirwa aha ku mativi, ariko nta minsi myinshi igishize hatagaragara impinduka kuri ruriya rugamba. Urakoze cyane. Hari andi makuru yandi nayo avugwa, bivugwa yuko umukuru w'ingabo za Kongo ari Burundi, ndetse ngo iyo nama bafite cyangwa se bari gukorera i Burundi ngo niyo kongera gushaka ngo ingabo zongera kandi kwishira hamwe kugira ngo zongere ngo zishaka uburyo zabona ubukavu. Iyo nama cyangwa se imishikirano yabo urumva byabaho?
imishikirano yo ntagihe isiba, inama mbi ntagihe zidakorwa. Ubu ngubu urabizi yuko kuva Neva agiye kuri regime mbese yo kuba yayobora Union Africaine, babanje kurinda kugira ngo barebe icyo bashaka gukora mu mitego yabo bateze. Barashaka kugira ngo barebe mu bice byose biri hariya aho M23 yivanye, ariko barashaka kugira ngo bisuganye. Ako niko gakino ka mbere. Barashaka kugira ngo babanze barwane cyane, basubirikanye ibitero. Nico gituma ubona imbaraga hafi ya zose zo bafite bazi concentrate hariya kuri Minembwe. Barashaka kugira ngo barebe ko bafata Minembwe bizarangire ahagaritse intambara, bavuge ko intambara bazishizeho umuhuri ari uko bamaze gufata Minembwe. Igice cya kabiri nanone bashaka kugira ngo basesekemwo iyo cyangwa bashiremo iturufu kugira ngo barebe ko iyo piyo ishobora kugira icyo yabamarira. Nicyo gituma ejo bundi nanone kuko twari twabibwiye abakunzi bacu n'abadukurikirana bose n'abandi batadukurikirana bazadukurikirana kandi bakamenya ko icyo cyari cyabaye, nuko hari hazanya Kabere ni ku mwaro wambuka hariya za Burundi, kuva hariya ku muhanda wa Kavivira ukageza neza neza ahahamanye na Ruhwa aho iza yituririra mu Rusizi. Haba imyaro izwi minini n'icumi n'itandatu, hakagenda haba ahandi abafroderi bagenda bamena. Uyu munsi bahamenya bakahafunga, ariko ikizwi cyo hariya muri are marembo yose bararekereje baritugatuga kugira ngo ndetse bazatera udutero shuma nibarangiza bajabuke, nibakurikiza amasasu bavuge yuko habayeho amatake ku kindi gihugu. Izo ni inzira zose z'umwanzi n'amayeri yiwe ashaka kugira ngo akoreshe, ariko birazwi ibyo ntawe bishobora no kunagusha mu mitego, kuko ingabo zibarwanya zibimenyera kure kandi zikabyirinda ukwazo kose. Mbere yuko bashobora no gukora ubwo bushotoranyi baba babivuze, baba babikoze. Naho ubundi inama zo ntizisiba, gusa nyine iciza nuko iyo zidasiba na matike batwika ntacyo bizavamo. Biriya byose ni ibintu bagenda bakora. Ubu ngubu nta gihugu yasize muri ziriya drone zirwana hariya bari bazanye type chinois, bazi ngo nizo zituvugutirwa umuti, ariko byarangiye nazo nanone zivugutiwe ko zirakuhonderwa mu gafuka kamwe n'izindi zose zari zisanzwe. Bwana munyamakuru, urakoze cyane. Tugana ku musozo w'aya makuru y'uyu munsi, itariki 21 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Nanone kandi reka tukubaze, ese ku Ndondo haba hari umwuka mwiza nk'uko iyi nkuru twumvishije ivuga yuko bakubisa umwanzi yavuye mu Ndondo yose? Nta mwanzi uhari ku Ndondo, nta mwanzi uhariho. Navuganye n'umuntu uri mu bice ziriya Ndondo ya Bijombo, yampaye amajwi, ariko ambwira ko ndashobora kuyatega n'ubwo numvise abantu. Arambwira ngo Indondo yose ni amahoro kabisa, kandi nabirya tuba dutekereza, kuko ku Ndondo niho navukiye. Ndi umuntu ukuze uri mu bigero bikuru, kandi hari ukuvukira ahantu ukabikigwari cyangwa ukabicyangwe ntuyitambagire. Indondo nayigenzemo nigendagendaho, ndayizi agace ku kandi, kuva ku ishyamba riherereye haruguru iri ngiri rya Ruhuba, guhera mu Nduhuru ukageza ahantu Imirimba kuri Mizimu, ndahaza aho hantu hose. Nta na hamwe ushobora kumfuka shuka ngo umbwire ngo aha simbaza, nta ngo hashobora kuba icyo haba sinkimenye. Ubundi hariya hose amarembo yose kuva ku Ndondo mu Gikozi ukaza ugahamanya na za Kageregere, hariya imyaro yose irabukle, ntaho umwana ashobora guca. N'uwambaye ayo makuru yambwiye ngo hari ingabo zihagije za zindi zishobora kwitwa akatavogerwa. Bwana munyamakuru, urakoze cyane. Reka turangize iyi nkuru cyangwa se amakuru yo kuri uno munsi dushimira abantu bose badukurikiranye muri aya makuru, ndetse dushimira na muzehe wacu Swing utugejejeho aya makuru. Reka twifurize umunsi mwiza muzehe. Yego, twese tuwishimanemo.
murakoze cyane abakomeje kudukurikirana bagira ibihe byiza.